Hai menaze ting choma I zaiklum namai kapai ke uzi kchum ting kum changna jang kaisa madai kam mai ting chua kidere insa augai radli namai gu sam nang te puilak za kau keu di be perege ma duning hereu gai slow kagane nang za kan je be ko mina hangket changra lei North East State Manipur kui di bige pating kti mena ka klebe ka bok paze pet je bamdle kagane chepo changge hanai kumge asam ka charmbia zirebam ge du ka klebe pe ka dai dele les du chuna a nki me banai marm gu representative ma kagge zirebam ge rog di be high level gu meeting bam begine zirebam ge ka klebe pet baza saudi ze disi ibete rahangge hazo gai dele zakat dele zai chige rog di be zirebam district administration mana zirebam district ge nki me zane mar hazad me bam ramzang uluze group center CRPF Dayapur Kachar Assam gena ngote dule zakachau dule harogi zak key official kacham DC Zirbam DIG CRPF Zirbam Commandant 39 Assam Rifles SP Zirbam Commandant 87 Battalion CRPF zana Tadau Mizo zana paite hazad megu representative madu wangaile zakachau dule Zane North State Nagaland ke Angami Youth Organization AYO mena wangrabe kapai ke hisi stroking chua nchat cricket hi design Kohima All MLA Junction Pulbari ge public rally bam rahange organize te zelet kai bize bamgule zakacheu dele zaitige AYO me bone public rally bam rahange let kai beza a pese hingdi makbugene anugum ko matau hanga ko ramedage kacharang kang text lutebe teu kaklebe zemenam ramze zane teu chat rahange kakdungbe ramelam genele zakacheu dele popere ge ngiza public rally bam rakole zasale Zane North East State Nagaland banai Meghalaya ge state ge kaklebe zane te dolak belung ka hrebe bizet ka cham blam gene state kana Nagaland banai Meghalaya gu governors ne India ram gu Union Home Minister Amit Shah ja chitibe ndike heziket ba mai ge ngo hotaw zengom pose sam ngo haki gaile zaka chudle Zane North East State Assam ge tetibe tingkum changna za kreuses kuigene chuze nai kum tingkum changna jang kaizem madai ndi ke hezi inkaizem mingera ka changbege tingsia je hadui naibe zane ka cham begene minna haide se je hangrak te sedme chai changle je center Ministry of Home Affairs MHA menesale za aipo samje sam ka ki bam Rajya Sabha ga MP Susmita Dev ne nebe besamje Ministry of State for Home Affairs Nityanan Raina kakzerang bagai dile zane Assam ge tingkum changna je kreuses kuigene hnai kum tingkum changna je ngkai je mdai lungge je kanra be bzet ka cham be hararit bze ka cham be gari accident be zane ka cham begine zemna me minagi ki me chai dile achulis du tingsia blam gine pesen print te je tingkum ge chai bize tingkum changna je kreuses kuikum ge mina ha ke je hangring uses na me chai dile ja cheu tingkum changna je ngkai kum ge ha ke je hangrex kuime tingkum changna je ngkai je ket kum ge hangrex na je ka chumme tingkum changna je ngkai je na kum ge haina je hangrex na je disedme za tingkum changna je ngkai je ka chum kum ge hangrex ruk je mingye me zai hanai kum tingkum changna je ngkai je madai ndi ke haji ngkai je mingye ra ka changbege ha ke je hang reuses na me chai changdle je ka chule Zai Israel mene Hamas pai minje ngize bom to ko zapok pet begine Hamas pai mroge psuite me mina hangkat chai di bchange Lebanon kedege Lebanese pai Hezbollah me bone Israel kedege rocket kapai zengi kakadai dele zakacheu dele Lebanese pai me bone Israel kedege bom kapai zengi kakadai baza Lebanon Southern ge pakaga Israel mene strike teuze bom to ko zapok pet begine Syrian me mina hangmadai me chai di be perege
kakpet kakadai ko lei zakatsu lei zasali za Israel mena bom gidi beto ko zapok pet begine Hamas pai mrogdu psuite me minahangka chaidi bzigine Iran go supreme leader ne du Israel meza direct ngi gudu lozadu order du pegai dile zaichuna Middle East ge kahrebra samza klebza nto bibi zela dile minage ke mena cheuze satai dile Ukraine banai Russia ga ptingti mena reitu zabam dile zane Sudan ge do civil wars te zabam zane North Korea manai South Korea makagdu dise siabam China manai Taiwan ge de makagdu dise siabam dile acheles do hreiza mpung chumak je chuna Israel manai Hamas Gaza ge hreite kakadai dile suppose zigene zemana ge ke mena hreigdi be pak chumba third world war za a Middle East chuna anui Asia ram gene pedra hange nomaile zakachule zane Middle East ge Israel Gaza zai Lebanon ge kakle be pet bza dbb di bzigene Israel kade ge psuite mena India me Israel kade ge bamram za changbui zaina tbeiten ri magza bam tingte ze bam range du rangaile zakachule chirna magza Lebanon ge India me bamram ze du India ram ge psuite mena changbui zaina ahlat wangdra zane bam mezidu bam tingte ze bam razait bete ten rimar hangedu rangale za chedile za Canada za US menedu Lebanon ge pnui de me bam ramzdu bam tingte ze bam rahang rangale zaka chedile zaichuna gdere bam ka cham cham ge kakle be pet bramza India ram ge Manipur ge inki manai ko kime Myanmar kade ge civil war te zilamui Sudan kade ge du hazat krai ge ne civil wars te zilamui Ukraine kade ge Russia manai Ukraine me hreite zilamui zane Middle East ge Israel Gaza zane Lebanon makagdu kakle be peze Israel manai Gaza ge Hamas makage hreite brun magze chuna Lebanese Hezbollah spy makagdu kakle be petsu daiza Hezbollah spy mena Israel kade ge du ngi ndi ze ngi gudra hangedu numgai zeladle zaichuna gde re bam cham cham ge hrei gdi be pak chumbe third world war mpung chu dragum ze disi sia ze bambe countries from ze India manai China makage China manai Taiwan makage za China manai US NATO makage za ne China manai Japan makage za ne US NATO me banai North Korea makage za US NATO me banai Russia makage za ne Afghanistan manai Pakistan makage za ne North Korea manai South Korea me za ne gde re bam cham cham ge hazet krai ge ne du disi sia ngi hege ze gde re ge hrei gdi be pak chumbe third world war ze chu dragum ze ladle gde regu leaders maramna ile makti zaina aiba countries mege ngi chu dele designa gde rege hrei gdi be pak chumbe third world war ze chu dele zane chuna France kdei Paris ke Olympic kan tabe bizet ka cham cham be ta ta ze bam ge India ma reng hadai ze medai ge la muilei railang be China me ne planet duita tibe gold ge kreuze ka chum silver ge sna bronze ge sna planet kai je sna chepo change United States ne gold ge squi silver ge kreuze sna bronze ge kreuze minu planet hadai ze ket Great Britain ne planet gold ge squi silver ge deset zane bronze ge deset planet kai je minu zane France ge dei mene duita tibe gold ge deset silver ge kreuze ket bronze ge kreuze ket planet himre paminye bige Australia mene gold ge deset silver ge stroke zane bronze ge new planet kreuze squi kagne India ma a reng hadai ze matai me lamuilei India me chuna duita tibe gold ge ngare silver ge ngare bronze ge kachum planet kachum ai gena na mai pai ke zi kachum tingkum chana jang kai ze madai kam mai ting chua kiderein sa pop za loi gai dele pi gai za inking gai nim lei ne ze to dele